on खालाय जाखा दे কিছু Paling kesan short sharing kesimpulan lain, short sharing lain, brother Julius. Awalnya sekarang anjot orang langsung ke pelajaran syukur mereka. Haleluya. Pada semua terjadi apa perwira lain. Oke, dia also anak brother Julius ni apa? Salam. Salam. Israel ko by Salam the greetings. Salam. Salam. Ay kaham. Kata. Hallelujah. Ini belajar kita ini rohai jora jangan sung. Joto with one mind sung jangan Islam di hari sung. Loblan ni hai kan jes uza awak belajar black. Islam ni mungkin First John chapter 5 verse 12 ko no idea sejak tu. He who had the Son had life. He that does not have the Son of God does not have life. Christian orang kerumah tu jadi penulisan deh. Jangan pegang orang lain tu. Itu cung bisa maksud nadi. Sini berkau Kristus itu. He who had the Son had life in Samu. Iso যে টংখা খ্রিস্টত নিয়ম টংখা বিনি অর জীবন টঙ্গো হিংসা সাজায় বনি বাগিলো जोंबो जागाबो जोंबो जागाबो फैनाय जतन खानि जों सिबो जों लाइ जों खानि इसोर दंगो जों सिउना बाइबेलाव जखन जों फरायखांगे आइसा बेलाय ताथक वर्स दंगो जेरा वर्ल्डनि most loved by Caesar. This is the most loved, kaham love letter humaru. Three by Caesar. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, asin the hamzamani, that He gave His only begotten Son. Is how. Sini bagay. Asin the hamzamani, He gave His only begotten Son. Take the best common born of our heart, so that so that we may not perish, but have everlasting life. So, ang belanya blessed, ang belanya pangkugo, ang ison ang belanya koi kayu, sebuah anak abundant blessing kayu. Bos abu alpha and omega. Sekarang tunggu. Pakai cara itu, angkat ni sikap apa tunggu, saya pasang tunggu. Haleluya. Angkat angkat ni sikap, onek nuk paika. Ani first the grandfather, ani grandfather ni father, great grandfather. First evangelist bisa Ciprawa sama mereka. New Zealand missionary boy, Ponggol. Ciprawa first Bible, coba missionary sama mereka. Koi to banyak baiknya, I believe. Angko ni baga blessed human taito asin kaham je go alpha mani asan isikar ko onek khai khai. Ini khai kono যখন ani great grandfather যখন bo o jaga khai boi যখন pitch khai ka যখন match le share kha Ciprawa mo pore onek ta jaga bo mong khana. কিন্তু যত নিথানি same কারণে ফাইমায়া যেটা সাউ তোমার generation to generation they are wrong এবং তোমার নিবাকে কই কাকে উত জায়গা তাই সব সমান ফার্স্ট জন chapter 5 verse 12 যেটা সমান he who had the son had life বনি খানি কুয়েছনা কাকে কইতো টংখানা কইতো ক্রিম খানা বনি বাগে অনেকজন কাগজ থাকা এখন লাইন বাই লাইন আজ যখন বেটা আনি গ্র্যান্ডফাদার বেটা আনি গ্র্যান্ডমাদার আনি মাদার ফাদার answer I think it's simi all answer family wa ani ang যখন ani only strength are there যখন ani parents ro ek loge asubui যখন pray হয় mosa ani baru যখন strength ang jaraw na strength malu ang nuk pajak ani papa ang ama behay ke borok sunatu bukha sarai only through prayer and Bible reading
boni bagina ang belai ke Hallelujah. ngra pa jo to ro jaga phaiboi ang malai phaka ani koi ai kra kong kha ang jokhon ani pusti sunamara kai ka belai wana ja sunamara ang to mai ko jaga ani pulutin fellowship ongla mela bor ko tong maya ang pisang go jo phaka kita ang belai ki pray phaka father ano nung muruk tunggu sekarang di sini aku pun muruk di like God's grace ang tini brother by Malaika nara by Joto Hallelujah. belai ke tunggu boleh bagaimana ang isor no belai ke praise kayu bini asik ni hamzah mani Joto ni kani hamzah ni tunggu boleh bagaimana always berkawan dengan orang faith kai faith more high what is faith nuk ya kono nuk sa one of faith sikon ut small rod by the red sea doi bhag mo kamu faith asuk sikon by si aisa small stone by si big giant tree kamu Hallelujah. faith do jodi isor to khante si bema khai mo small mustard seed khai faith sini jaga bonu u faith by the sungguh jaga khai ja isu mu flight dengan baru ada yang kemudian ini mau hai zora semua menjadi bisa short Bible one verse nari Philippians chapter 2 verse 14 and 15 Bible share nari nari drop Philippians chapter 2 verse 14 and 15 Paul Philippians Mondolino Cici Romani O jaga tu mahin sa do all things without murmurings and disputings. Iso ni tadi ko murmurings and disputing ka kaidi in sa garo. Kung jokon iso na ko ito kanay ro karat he bini kami full faith ro apro o jaga ko din murmurings and disputings paya. Jokon ay paya ka tuma pay always division payo. Christian ni oro tabu cinta kaya ka ambela ko na ko. Ami always prayer taruh division naik saja. Division bak kamani try family sini zaman fight ka. Onek kesung all united kamani tabu kamu sudah naik kan. Divided. Cuma ni bagai. Only because they murmuring and disputing kayu isor ni kani kak haidi ni sajabu. Disputing kak haidi because dispute kayu kini borok lo. Kemanu sungai blame kayu. This is borok ni tong mo kumahay. Dispute ka kaidi ison kami full faith kaidi. Koito kaidi. That ye may be blameless and harmless like God. Isor kono Yesus Kristus kono blameless and harmless. Ba asuk ni humble kaiboi ko sinsaro kaimani. Till the cross kuyasa ko humble kaiboi. Cross kono berkana. Kuma hage kono humble kaiboi. Toto full faith to tuma kaidai singro kai without disputing. Why? The money can never Bible also directs because we are the sons of God. The sons of God, so not especially identity rosa. School pada roba identity roma so no identity rosa. What is our identity? We are the sons of God. No. So in the besasi. When the besani yang dok again. You have to hear your father without murmurings and disputings. In the midst of a crooked and perverse nation, singsa kintu omek munakong tunggu, ay ko munakong tunggu, ay si munakong nai, ay ko no umo ay singsa around the perverse and crooked nations of this world and nung tuma shine like light, because we are the sons of God. Ako sing shine kai sing bed, je jaga kono thandinu, je jaga kono samung kaidi, ay kono. Singtuma, we have to remember the identity. We are the sons of God, and we should light like the stars. Horo jokan chung bulan mukuna. One star mukuna sini bukawa serang kayu. Kuma kayu sing kusung sarau munakro. Cuma aisa borong mukuna. Jomek ta borong kebamnya serang kayu. Kuma kayu cuma tu mai. Bono ani ini short. Bela ke konfusa, brother. So ready now, brother? Masih mulai exodus
Exodus chapter 23 verse 25. Lamrama 23. Lamrama ko provide verse 25. Sa ako rin ay parang totoo okay. Ang norok ni Subrayung kai to no mondi ang norok no mai ui dui amai denai te norok ni ulung kesarok no naui painai Amen. Amen. Orang kaitor promise like kamu. Angor ni kaitor subrayung. Haleluya. Angor mondi, ani kalinder korok mondi, ani kaliman korok asadi, ani kaliman korok submit keladi. Notam na, mai nango, manai. Tui nango, manai. Kulum kesani yogi tongan musuho, amu tongo. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya 어제 사사비 동만이 available 자문 근디 능문 근디 대시학가 한 근디 아부 보러 가게 수브라이는 쓰네요. Amen. 할렐루야. 만든 동을 떼고 본 자가와 르타를 나시고이 바 나이트고이 동을 가게 어제 가이도 promise 가이 동만이 아부 미리 만나는가. 할렐루야. Praise the Lord. 사다리 가이도 벨라이까 아니 가이도 어밥 그래 아니 가이도네 하마리세 그랑 가요 아멘 사오 마요 그랑 나무소 저도 능무무 섭 그랑 나무소 저도 샤카 한번 섭 그랑 나무소 저도 안 배만 비슷 살자고 비슷하고 그라이마도 샤카 한 저도 함자고 그와 는 살만은 하고 가이도네 하마리세 승업 그랑 사무 그랑 능무 그랑 박 에리어 그랑 Proverbs chapter 10 verse 22 sikat. Haleluya. Boleh korang sesek Perengmung. Perengmung chapter 10 verse 22. Pang sikat korang. Subrayung hamarite dengan kelayung. Amen. Teko arah mungsa tu punon dalya. Bukan apa? Dukok kiri life na na. Yes. Genang life na na. Amo Subrayung hamari smise genang life mano. Tini mo kalau bukti isisa top sapa kiri ke tori mano. Amo Subrayung hamari smise. Amen. Hallelujah. The blessings of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Haleluya. Kaito yang hamari aku perlu genang kelayu, genang mana rangsa cinta terendorong, syak kamu genang, tong kamu genang, kokte kamu genang, lifestyle genang, banyak area genang. Aku perlu possible ke kaito resimi possible. Amen. Haleluya. So Yesus Kristus menolak bigra sana bagi osung sarap kaya, nenggenang entah, banyak area wo, aku dipakai bo osung sarap kayo. Haleluya. Musuh ke rangsang inau tangiman kamu angwai rewai musau. Musuh ke osung sarap jasuk arsitek by senamza naito building islai kono naito kok building selama kamu. Building bising bahasa iman kamu, but no bahasa kaya. Bahasa kamu kau pernah pengen buai no bahasa ini kere, but Yesus Kristus bahasa kaya. Reason kaisa no nono ano genang kaya ni bagi. Amen. Haleluya. Sesuatu sumber tentang hamzah mohonite kawaksana nizini sampotino yapari rimanya. But right from Jesus Christus nino bini kau genang ni hari kani yapari reka. Ten ni hari jota bigra no bini sakar usuinaka. Amen. Haleluya. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Belai serai sisa. Sapor nai korang sapor. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sini Subray Yesus Kristus besar kairok ka. Norok aku no shawi mano. Yes. Kerui emba bay norok no genang kelainya bagai. Bo genang kano norok ni bagai kerui ka. Amen. Bukan lo. Hari hari Yesus belai genang. Ai pam ali bagai. Bilang saja. Amen. Tam bagai. Nona ada genang saja. Hai lo kaham. Sadari kai belai. Bola kibia. Bola ya beria. Haleluya. Praise the Lord. Nanti tamu, especially
just some of them are actually like easily out to book over the Imaya. Madaman. Not fun of better get a society on the land. One month like one, please, Kama Rao, Masu, Amberse, Mas Homuna. The pan of a hand, perhaps I can knock something like Haya. Hammer, Busily Quilla, how to Lima Regrau. Yes or no? I guess a bus I grow. Now, Torrent was process gone. Along Brazil, Buba, Al Brazil, a Tamline, Tamnabro, Ora, our young say, Butai. Our young was Abutai, mature can guess our name young or Sopayo. Our Radi, Sudi, Fondi, Mupundi, our say, I know that. I said, some easily couldn't be a book of Habia. I will come up process though. I won't buy Mizora, some sunny cattle. Rabaka. Hallelujah. But my ini sentang rawi dong kage my maslah maka my dong. Okay, abon bagi rawi semua pasti cai dong. Abon frane kam finai, sensuk nai. Okay, yang belum kage my dong finai. Abon yang sentau daily je my cai dong. Hai nabe. Hallelujah. Tetap Yesus Kristus tamu negosibo. Baiklah. I am the bread of the life. Mana ang lama ni camo. Padahal Yesus, bos lama ni camo. Agar Yesus Kristus lama ni camo menegosi mani. Apa hanya erengnya? Haleluya. Setelah itu kita bawa lama ni camo menegosi ya. Buni bagi tamu ka cross tak kau kan dosa. Apa tu kan dosa dosa sana? Apa ni selesai kan tamu faizah ka ustaz zak. Besar time busa ka bo. Hadirai times. Hallelujah. Nó vui nhẹ phải không? Không sẽ làm sao nữa. Chỉ chúng nó cũng cái vui anh chàng sống vui nhẹ phải nên phải nó không? Và Yesus Kristus busa mani chàng sabai busa mani ya. Acha bobo tam daza batali hai ke khaza hoy chalo. Waisa rekhamane na bahan sai se koi. Hallelujah. So abani bagi na 39 times so bini pusaka bahan ke segerika. Seslim orang orang lain pun oh busa katik baik, no apa kaya reality itu bahan segera bahan murid apa yang kita buat. Siapa ni bagai bahan murid zakah, ni bagai, nol kaham kerana bagai, nol geran kerana bagai, nol kait dan luk ni kerana bagai, nol pun ni bagai, Allah mula benar bagai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sama roti sini. Mana roti mana? Roti direct ada pai. Karya bukan itu dari kan? Apa? Orang itu macam kuila mas happy ground. Kalau orang busuk pun makan baru na, yang diwasa kurang, yang diwasa hacker. Am hacker kahwin kalau saya kita tahu roti. Saya. Kuliah hacker orang dia saya interest. But Yesus Kristus real roti, akka hampu roti ka. Nini bagi semua happy zaka, nini bagi komo kakun zaka, nini bagi. Power roti mana sih? Meaning ka apa ni? Ya tek baik. Ya tek baik selama ni. What's the meaning of power roti? Ya tek baik. Let's say bone roti, thok sama ni. Paruti. Lele, tahu se mission payment bagai. Okay, mission baik. Kaham kita tak sabot. But real pun tahu power roti na. Apa hakikat batas sirap? Hakikat kasih rasa jawab. Hakikat kuliah apa? Kau ni? Itu benar benar masalah juga. So Yesus Kristus ini bagai Ustaz berzakah, pokok asiran zakah, bahan busukkan zakah, tri bokosoka, joto ar roti, pokok soalnya kita sedang dia proses domani, proses ubedong zakah. Apa yang harus ready usah membagai, amal petang nisa, ansel lama ni, amin, haleluya. Nana orang lama ni campur loh. Yes. Nana boleh. Ini ambil apa dia mencuri itu tolong hello, isu naik. Angkat mas orang tahu, nanti ini baru sama untuk beli profit kayu. Ansam untuk ham sama lagi sih, susu lah boleh dibiru. Apa kalau dia kau deh? Susu. Susu. Angkat semua orang kau kain tadi. Batam soalnya sama untuk ham sama baju orang hengkang. Sama mana baru ketantong mungkin ini baru tinggal kamu. Akan niat sih kamu ni, kiri kami tak boleh bersama, kiri orang bersama. Sama kaham sari ketantang macam ham lah. Haleluya. Ketang kau apa sih sama bagi orang ketang ya. Orang apa bagi ketang sama. Ini non ketang,
kai to rumah ke thang ni bisi mo tong amuni bagi ten sam sawi kamu amuni bagi ten dai jesu mo hoso mo kai to rumah Allah mo tong kering ke ar pun pan sam mo pun kering haleluya kai to kaham jadi kai rumah hamzak ma pai flaya pada sing ma pai kuluk lain Matthew chapter 26 Matthew chapter 26 verse 26 is important for us. What is? Bolok salai dong pro. Jisu rutin awoi kai to no hambai ka. Yes. Hai ke abono sekagoi, sage rok no ka. Hi nadi omono chani. Omo ani bahan hani bosaka. Hai ke bo kurina awoi kai to no hambai ka. Yes. Hai ke bolok no abo yakri hai hani saka. Norok bebak no omono nunggi. Omo engka asu borok ni sumsok nagar nabagoi. Kosok remani ani thui. Amen. Kai ke ani o thui bai semai tangka. Ang norok no o kong sau. Ang norok bai baksa apa ni hawa anggur putih ketal. Nenya sa. Nanti salsa kawa duita kok tong na. Mana kaisa kita mani bahan, tiga sia ke bahan ni. Haleluya. Actual orang bin bahan rawi jadi kali tong disu. No. Bini bahan rawi dah bahan rutin ni sari ton ba. No. Normal sin sama na rutin no. Normal sin nagmani anggur juice, okay? Grape juice habo. But orang tam kena naik dong. Okay, after Jesus Christ berproses kan, dosa dia tu. Apa ni advance so? Pertama nak tangi dong, advance bini sekali dong nak buat ni dong. Haleluya. Praise the Lord. Ane bahan sekat zakmani. Yes, ane bahan sekat zakmani. Apa ni nilai kok kaham kerja? Apa tu kerja kok advance korma ak kaham telang itu ni kan? Amen. Haleluya. Apa ni semua ini orang ni pori layu. Hai tu mana? Isaiah chapter 53 pori layu. Apa kita first Peter chapter 2 verse 24 verse 24 yes 24 sepuluh lagi. Haleluya. Tamu sejak tangoro Yesusnya pahan sekali zakani. Haleluya. Tamu kajen hamun zakani so. Sengkah hamun nama kita menang ke Yesus pahan lagu. Haleluya. Praise the Lord. Even sing normal kapsa mentang sabat dan sing healthy intent. Hai ni salah di mana? Tamu kaham spiritual kaham, amol belum ni kaham ni bagus sentang menang ke Yesusnya pahan lagu. Amen. Haleluya. Tahu tu sentang ni saya mari dia kurasa kasai orang dah bunyi baca. Tahu sentang mak lain faith. Even brother Julius asal saya kata faith mana apa? Okay, nunggu ni berai tai kamu apa? Itu mana? Abang nunggu apa nanti mana? Master seat mana? Kamu hall masuk sini. Orang berai dekat ke tempat tu nunggu no. Amus tong kena merisau. Haleluya. Amusut orang tu sedih poin tu tong kena merisau. Ketahu Yesus sempurna kan zaman nugia. Tahu kerja tong. Awal bisa kerja ban. Poin tu kerja ban sen. Haleluya. Yesus ni bahan sekak zakat. Okey bini sabu poin pusat ni po. Akal pun zakat. Kau musuh zakat. Sengaja tahu poin apa yang nugi tong. Apa yang bisa kerja ban. Yes. Apa bisa tong tak? Haleluya. Apa bisa tong kena era. Apa itu tong kena era tahu. Tadi kait tu kaham. Baru belai pangsa. Baru kibia. Haleluya. Kita poin tu mana apa mesti kita tahu. Baru belai lajak bayu. Kelai tu kelai lo. But amo sih kelai kena bayu. Buku angkat sudah poin tu ni pason kelang mat. But practically enggak ke. Asyik kelang mat sajak mani khangsa siapa nak kerja. Aku ni kami ni zaman kain mana nak mani. Jadi sok payah nak mani life ko. Aku sok payah ni tunggu. Haleluya. Praise the Lord. Sadar kain tu belai kah? Ani kain tu belai kah? Mana kibia? Bono? Ya. Aku Yesus Kristus already disampaikan. Apa sentang poin tu kelai ni? Okay, kemah borong ni balik belai tu gitu. Jadi mana tukzak tu tong kemah borong. But je borong tukzak go, hai kalau je borong apa accept kelai ni banyak, apa borong ni life ko, je kai tu kelai ni yang akan musungzak ni, apa possible dia. Haleluya. Praise the Lord. Sadar kai do? Anu belai hamsa. Wana kibia. Kita hitam satu ini orang kau apa promise ni sampai si ketal komponen. Amen. Dia halal sini kebaikan mana? Pada ni halal kebaikan. Ane halal kebaikan. Okay. Kalau halal na manzur apa kita pelajah, akhirnya mak kosong. Amen. Boleh filament tu saya ni.
verse 27. 하게보 구리나무의 깔도너 하마이르카 하게보 럭너 아보 야크르이 하이크니 사카 너로 베바 너 어머너 능디 어머 응카 아스 버럭니 숨속 나가나 바그이 버서 bermani ani thui. Okay, sumsok nak karena apa? Kosong berbani ani thui. Okay, apa ya? Okay, so next puri kan lagi. Dia busi apa tadi? John chapter 6. Abang orang maju dia laro. John chapter 6 verse 53. Verse 53. Yesus borok no haikni sa카 ang norok no soyo kubi boksau. Norok borok ni sadlani bahan jaya ke. Piabi thui ya ke. Norok bertanya. Norok? Norok bertanya. Okay. Ani bahan janai borok. Ani thui yang nai borok. Bo bertanjak lagi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nanti, kau kamu mana direct sen kenai dong kagak kasih kiriman singsa kompai. Yesus di bahan tadi, Yesus thui di. Hai tu lah. But reality itu possible ya, bah ang Yesus bahan sana bah. Yesus tiang bahan nengai. Hai tu lah. But orang sa faith apa itu di konon seperti itu. Aje bahan sekarang zaman awal ni bagi no. Athai kosok mari abang mana ketar lainnya bagi. Akai tu dah hawa manjur na bagi. Abang nak mak bosi na accept mak lainnya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Moses ni kan kasih ngau kisah kursaka. Kamu stick kayak kamu nakha. Kamu tu ngasa kamu. Kuno mau turun tazar daro. Nothing. Terus kaisa apa? Tamai kaisa broad kayak apa kaisa logi timani. Normally pura tu yuna tiyo. Apa yang kaisa lah kasih. Tam tu ngasa kamu. Nung kiri. But bawa asa tam ya apa? Bini point tu ni apa? Mana apa itu nasa kamu? Mana use kaya kata by faith. Kayak tahu ni bapak itu muka. Pak ni ini. Please, okay. Tanpa ada apa add kelaiman no. Hah? Dua guna kita zora. Kira engineer tu dua guna beri senang mana? But Moses by faith tam kelaya. Oh itu. Allah hakun man kere. Apa ni okay juga tu kaisa pelan kasih. Apa nak use kelaya pak ni ini tak baik. Hallelujah. Kaito kamu. Praise the Lord. Faith menuju kamu tahu. Yesus Kristus dia pro 5,000 plus 5,000, thousands, mana 10,000 baru roh masari tu pro. More than 10,000. Selarang sembilan kau azar aku. Ambil 4,000 kita. But beri besarnya kan ke? Dia berlain. Okay. Apa maksud kau mari? Apa maksud? Roti ke? Mana? Enggak ke? Roti enggak ke? Kita tahu, jasa mohon engineer kalau, apa itu Xerox machine loh, kerja tahu mana? Orang Xerox kerja lagi. Jadi keberapa hanya, pertama use kerja apa? Faith, akai kalau, everything is possible. Apa itu? Thank you Lord. Thank you Father. Kamu ni kata, pak sini bagai. Usut sauna tak kiri ni, wah usut sah. Tinju positif masalah tu Bible. Genesis tu Revelation tak kiri. So daily dibangun kayak tu non saya tu tak kiri. Atak kiri di no, buzurna bagai top no penjama lah kan. Example saya nak dia top no. Bingung mana kiri property, hai pun pemasa itu mo. So nono as an ya senam kan, apply ke senam kan. Nini kali baik le big lah sampai ni bah. Neng baik le awal lainnya dengan suka bah. Angsa ada di mana no? Neng atau ni saya tahu ya tiba. Neng asap ni saya tahu ya tiba. Yesus mau perangkaplah. Hallelujah. Praise the Lord. So ini sini faith mana nanti kebaikan payu. Karena di kering kan no, apa itu kebaikan payu. Okay, mengsesu kering kan no, apa itu kebaikan payu. Pertama itu tak boleh ciri. Hallelujah. Sadari kan itu belaka. Yesus ni pusat bersanai, Yesus ni pusat menenai. Bono Yesus ni borok, bono ni langmano, mau bono ni bagi kelazakan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tapi orang tu saya kan, antau Israel tangguh Yesus ni buku orang Maria tahu. Itu lah, but by faith agama accept kelai mungkin.
नोंनाव सामानि माइना फुंनो दं एक्सेप्ट खालायो अबा आंनि बागै जिसु बाहान सका जाक मानिसि आरो बा आंनो पयदरि आफा गाके आरो बा ब्लेसिंस दं नों जे फुर तुइ नोंनि दं अबा जिसु आंनि बागै थि बसर मानिसि मजेस युस खाकेब्ला लांतनो ओंखाना बे युस खायमोन एनो नोंखा फुलफिल दानखा ओंखा दाबो नों दैयाव जे डिक्लेयार खायमोन आबो खिंला दिबा नों जे सामोन कायसा कायसा दंमोन आरो नों डिक्लेयार खायगा नों दिबा खै बायसिले पयदुबाय हालेलुया बाय ni poitu mana abo nuk saja kami sa poitu definition nuk ya fano man ya fano shop ya fano haleluya next kali kali kamu sudah kau tadi five di sini oh sorry 55 ani bahan se shoni jamu ani trishe shoni zaknai amen orang selalu dengan kamu Nini sumsuk sekak zakmani abahan sekak zakma bagi oke nang se thimongo kalai tongmani aroni ongkhore phaiman mani ajisui thini sarino or tamu bujil tong kake abahan sekak zakma bagi no nang dini mothansa mungo athai bosoma bagi no dini kai kiri nukungo abo tomuno unya kake nang tamu phar thimongo stong khamu nang kai to ni ya prisha painani babo huni no painani kuno sep se tongla khamu Awak ni bagi orang direct tahu sawito. Ani apahan sekarang mana apahan. Ani athai kosong mana athai. Awak ni nilai pun nak sugu. Awak no nolok ayo no. Keplai ke morburu ni bagi toni mano. Te awak hai extra shortcut pun lama kerei. Haleluya. Next point ni. Awak nak apa repeat pula? Ani bahan se shoni jamu. Ani thui se shoni nengzaknai. Amen. Ani bahan janai borok. Ani thui nyengai borok. Bo ani bishingo togo. Nuk nak le. Anggo bin bishingo togo. Amen. Awak aja trino bisas kerja pointu kerja. Abahan no pointu kerja. Aborok. Awak se accept kerja na borok setamo. Awak tahu sana. Awak kolom bo Bible bishingo. Bible bo kolom baksa mai teko. Okay. Jisu pun neng. Teneng bo Jisu kereng laisa. Amen. Haleluya. Kereng lai mana je susara kerei. Arab ketal kerei. Ar saizak nukuri, ar menghanzak nukuri. Ambang in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tamsa. Korang sesel, Yesus baike kake gerenggai hanzak ingya saksora borok ketangi manja. Jepru gereng sukna ini apa hanani bagino? Athai kosmana ani bagino, Yesus ani bagino, bani bagino thayo, ani bagino bo behon tektono sumsok nu rujuina kaki ani bagino. Awak ke je borok koshi sugui, Yesus bai hanzak suknai. Borok aku kalau khoksa. Amen. Amen. But tamu borok ini mistake tamu. Kai kalau kaham muna na bagi samung kaham kaya kapayu. Mana kaham nak pura impress kaya lagi dah. Jangan sungsaro. Wah, oh borok samung kaya leh kita bagi kaya mana. Dia mulai kok. Okay. Awak kaya lu sungsaro tamu sabashi mano. Mau kalau buskan je kaya mana samung borok. Same sungsari sabashi mano mana style bagi. Tomu baike kai dor borro mana blessings mana nai layo sabas sundana nai layo nengja sepun samuka lai bai kai doro pun nang mana ni kere obono nang license ta mana ni ba samuka ni bai ke mam la ro ni tan terus itu mana nini mungsa khlaima khlaya bai kai doro mungsa pono nani kere tomu abo banyak ungu hingge Yesus Kristus hanya nak la kamu ha Yesus Kristus payahnya sekai dan pokok kamu memang kamu dah yes or no Yes. Haleluya tanya apa buat ingat ke Yesus Kristus baikkan sini lain kau baik kai tu kai rugi doa ka aku ni bagi sendiri amun sak mano amen sengapo seng Efesus doa boleh lagi no ulang boleh deh korsa Efesians chapter 2 verse 5 Kok kenaya ngai jeng bini mau kalau ketuai ngai jong kuro. Bo jeng nak Kristo bai baksa matangka. Kai terkar ma bai se norok matangzago. Lupa dah. Nengja sepuluh kurang ni sama ham lagi. Apa yang matangzak mumbai pun lehen kiri. Berkai terkait mumbai sama matangzak pun. Mano, tahu akak hamu sok lagi sama kaham lok lagi. Sama kaham lagi ma bai jengkai kiri bokol kaham ya. Neng kiri kai tu kaham lagi. Saya kaham baris neng sama kaham lok lagi jengko. Amen. Apa yang sentero serai verse 8 por itu logo por deh. Tamni hengke kai terkar ma bai se norok koi terkar lagi shim ti matangzago. Betul betul kai tu mana nengke koi tu kaya nak. Agak sem matangzak ini.
orang musuh sama tahang timer baik, keren. Ini tuku kaham kiri kupur sungka kira ketar, awal kiri kaya no. Nentu kuza ya panen di, ri kaham kiri panen di, tomo jisu tomo kena ketar. Aji jisu itu yang ketar kalian dan bisa kalian accept kalian yasa ini mana mungkin neng ada taro. Amin. Haleluya. Tadi kaya kaham. Mana berai hamzago. Kiri ya bono. Dia kaya. Pada sejauh kalian berang hai. Apa sih jatuh? Kordi. Apa ketang anu rohoro. Bini banyak anggo ketang. Omo haikeno anu canai borobo ani baik tangai. Haike omo no jumlah hari operi paidai acamo. Nuklam le. Poila mai sesamu operi pekat jumlah hari. Bupurabo. Israel zebra hasil pam protong bro. Asam no sentam hon. Mana tampon kasih. Awal apa pilih kasih nama? Haike omo no jumlah hari operi paidai acamo. Omo no rokni cucu song jamui krimani acamo ya. Acamo no canai boro boken hang tong paidai. Amin. Nuklam le. Mana sasa Israel no? Taka. Kaya nakha. ठीक है Hai pun tiga bro. Oke. Jadi subhanallah nong kone payah sabung. Hai pun apa sampai orang azal tiga. Tabuk jam kore payah subhanallah sabung. Awa amanah ya. Baik kan Yesus Kristus ya. Bono sampai lo. Bono menai lo. Bono accept payah lo. Bro te ati mu tong naglang. Mau bro bilang mau sih. Haleluya. Praise the Lord. Even agam bekai terpenyu suami nasago. Agam ni kalian sabri langma, hai tu ni langma, hai tu nak agam ni darah ni neng sungsok nak zakah, neng kai tu berhak semangka, kai tu neng kai tu ni numui, ya bersih hanya ni pan keringi kangka, syaitan nono dominate pelajar. Same agam hai tu kai tu hai tu kerasa orang juga ni tadi wo, second agam, abang kan Yesus Kristus, ini Yesus ni darah ni kaham, Yesus ni darah ni kai tu nukum ni, je bawa ni darah ni kai tu besar kah. Punya ni aboro, second je adam bini tadi nentang kai tu berkaran tu. Tahu, apa ni bagi do? Sam frubo ni lenden grey, tahu karan frubo ni lenden grey. Oro, tahu bersih. Punya sama sama kai tu, adam berkai siapa pun nentor itu. Nentor lagi ni kapru. Grey, mana masa kata se? Dah asum sekelai pun nentor tong ba. Mana bosong bisa pun nentor Arab top jago, but nentor grey le. Ini dia tu dos kerja ada kaya kata saya ni ba, but box shop khomsa kaba sumso kena kenjari toka. Ini dos kerja kaya tu saya mana? Hai pun neng dos kena kenjaka. Shiko to ni babu sebelah, neng tu shiko klien le, hai pun shiko neng dosa anda lawan le. Ada kali datang ba, kaya. So ada mus sekarang apa ni Yesus Kristus orang orang. Yesus Kristus dah di tahun kaya tu mau orang. Amin. So tahu kaya tu orang apa kaya sukma apa tu? Oh, omong pada kusuk beri naik kau, kusuk korai lagi kan apa ya? Ada Yesus Kristus tu letak, aku susah kuat. Aku ni bagi proud dengan Yesus itu sendiri, ni sama banyak proud tadi. Haleluya. Mungsa semua tu kungsu, namun so ke Yesus itu si kungsu ni, mungsa semua ni sampoti, rang, sampoti, kaya kaya job, pas kamu business, apa tu ni kungsu nata tadi. Haleluya. Apa ni Roman chapter 5 verse 19 por ikut semua. Altam sejak kau. Rome chapter 5 verse 19. Boleh korsa? Borok korsa, kok kena yang mani baik. Asal borok sumsok kena kelai tak baik ya. Oke, korsa borok kok kena yang apa bo? Nuna kok kena yang ba? Adam se kok kena yang ba? Abah sab sumsok kena jaka. Nuna jaka. Next time sa? Omotin keno, te borok korsa, kok kena ma baik. Asal borok kait tu baik saham ni dom sepanjang. Amin. Tahu nunggu saya tolong musuh. Ada mistake saya berasa tolong musuh. Lagi bah, oh tahu next kait tu solution kepada Yesus Kristus. Bini vision tu sini senang righteous kaham kehat jago. Ada tu tolong musuh. Asal simple. Tapi tu pun asal headache bahasa ni bah, wang sudah kaya bah, cimbak lagi kerana tiga isu orang lagi kerana aman pun kering. Serai se. Je kaitor Adam tu ke bangsa sendiri kan, aku yang Adam mistake pelajar. Unkah betul ni pelajar, aku tu simple le mereka. Tahu kaitor, hai solution review ka, lama kelai review ka, lama sabun dia Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sabun ni bagi sen, saya mana Yesus Kristus no, awak yang gosio anglo lama, ubui. Ini sudah sabun gosio bangka.
또 동아마 history워 승사 센상 프로젝트 디니스더라 안로 라마 구부이 랑마 니코 시만나이 어케 가함 사네 그방 마하 부루스 동고 에누나 보돌 기아리 사이언티스트 동고 그방 theory kelaka 그방 practical logic kelaka but 안로 라마 구부이 랑마 니 사나이 사부 동 디니스더라 hai 그 그녀 메시지 그 당이 바사네 사부 동 디니스더라 오케이 승조들이 death anniversary hay na boleh muito kurang nya boleh odino opona timani odino opona timani ba Yesus Kristo okay thei thangi ba saman sing celebration kala hello na timani ta hunja gold hunja thangi ba saman ke asung sasara resurrection sa hallelujah praise the lord sabu timani gold hunja tini sing dora sabu timani tini sing dora gold hunja ka Bu tiga. mesti timani lo dukho na lai opona tija ka le korban sila ne But Yesus Kristus timani salata muzak good Friday. Hallelujah. Aham saltang mulai at timani bagi negeri kai jempol lokal. Amen. Amen. Praise the Lord. Kita baru sawo. Mah Yesus Kristus. Kesama tutu buaya lah. Saya mani sal. Mau ngomongin masalah apa ya? Masalah sawah gan apa sih tu? Kabel tahu. Semua mesti mana kai tu kali mau tikik lain dah. Asal kesama tutu bukan rasa jangan. Mau baru ngomongin masalah ini. Even Yesus Kristus tu apa? Kalau berkata yo, yang good list hebat orang orang menisibik kan, mana tongkong sini ni good mana sama tongkong yang tiba. Yesus tu perlu tongkong zanai, asal perlu tongkong zanai, kami bahasa perlu tongkong zanai, dia perlu bosan nak pada perlu tongkong zanai. Amen. Kita tongkong ini. Mau zanai kerja. Mau usah tu pay ba. Hasil semua ni pori pay kakai tu hamari tak pay. Anu tidur tak kan? Mesti paksa pun tak lagi dia. Lalu mereka tak lagi dia, sab use kai. Zoma dia use kai dah. Tak lagi dia. Penting baru kamu use kai. Okay, kamu sahaja kamu? Sapuluh dia. Amu dia tak lagi dia. Ni so, aku kono tak lagi dia. Sapuluh dia tak. Kalau dia sapuluh dia kan? Macam ni salah betul tak? Eh, apa yang mau bukti dari dia? Haleluya. Ada bukti gereja. Bukti gereja. Bema gereja. Bema gereja. Sumsok gereja. Sumsok gereja. Ini cuma borok sumsok ni saksan kosi lagi. Hanya Yesus tambah lagi hasil orang pangkarannya bagi depan. Nentamu kan sumsok kosi tunggu ke Yesus tambah lagi payah tidak. Sabda berai tangan apa kamu jawab apa kan nanya bagi payah apa? Ini sumsok sekarang bagi payah le. Sekarang payah bagi ni, payah suka ni kosi kau kenapa le? Only the payah sekarang jangan nentang bagi sumsok ni kosi tahu. Ni pun borok tu kami ni rekod segera. Even tamai sinjau masa pun sebut hari aku. Apa sih police station kami anu bukan lo ni. Borok kami anu ni kau situ ke? Aman tak sama ni pak. Saya kau siapa nama? Hai tu saya police orang naik tu coba dia borok timan sabun kan ni. Apa sih anu bukan lo. Nunggu saya kata tiba. Saya Kai kalau Yesus Kristus tu jangan boleh ketar kalai dekat, sumsok kerik kalai dekat. Awak sedeli tak bergosip ke? Sumsok benar. Ada saksa sunnah. Saya no sembayo. Saya sebenarnya itu bono. Sumsok bono. Kita bagi gosip ni bono. Kita bukan itu. Maybe awak insan yang mana semua bono. But reality, nentang bukti itu ni bukan nentang lain ni. Nini buku mana tu ibu tu lagi tu orang saya ada. Bible sejak tu mudahnya. Nini buku mana tu ibu tunggu. Nini buku mana tu tunggu. Proverbs chapter 18 verse 21. Pada buku stop boleh lah ya. Kuk niko mentani bukan. Kuk niko mentani bukan. Tahu sana macam mentani. Ketika kita ketak pokok. Ketika tahu ketika ni, sumsok berani kau sudah siapa? Nengkai tu lagi tangisal, sumsok berani balik apa? Nengkai tu ni suri ni ni sentamo. Neng sumsok berani tu mau dibalik. Kau sumsok ni Yesus sekali dekat. Abis nengkai hai sumsok, no sumsok nak ani sumsok, sumsok berani kau itu. Nengkai tu berani tangi depan no. Sumsok berani suri makai tu kerik kena no. Kena apa? Mesti dapat tahu. Nanti buku kau pasti terlalu kasih untuk diri sendiri. Biar itu segera. Biar kayaknya kena sih. Haleluya. Praise the Lord. Diri manusia itu.
asli hai nam nok lai jam hibu lai jam kori pasti di sakro nangsa tangsan tang lai sini tang jisu pohon ni ko sibu pohon nak sok lai jam haleluya amon nok lai basa kata bawa dalam tangan kamu tangkarannya di keripan itu dalam tangan kamu bertamu dendek orang tu jisu nangis ni sable dalam nangis saya bela asal apa pun siapa tahu dui tangan mana borong muni jorok siapa bela jisu dia terus sok ya terus muni sok ya haleluya praise the Lord ini kan sakit dengan maaf tu mungkin kata bawa sakit tu ini gerai apa itu tangga Yesus tu tangga sebelah haleluya praise the Lord kayak apa because zohor asal special dia orang berzak ni kalau baca saya penyambai bosak di sana bosak kan kayak sakit bawa kalau asal dia sudah gerai jaga mangi mengbuburku menapa orang itu kan tapi tapi pukul susunan tu kok nunggu bila di rumah nisau negro lapor nisau masa saya bawa biar baru tongkat saya, punai, mereka punya. Kan mana? Itu because lah bawa kalau bisa saya, bukan asal special lagi yang masalah. Bini pas tu full pizza bawa kelai. Sengsara tam lazat semari jauh. Awal tu bosok seria, awal tu diman bawa kelai. Haleluya. Jangan tahu Kristus dah selesai kelai. Kita makan banyak awal tu nentang besar kelai mereka. Haleluya. Kayak itu kah? Amin. Yang tengok lah. Yes. Pokoknya pun dari kita aja lah sampai kita lah. Masakan kenapa? Kita nak sedih. Nor sudah belajar pai, sudah mungkin orang orang tu dekat, hak lah kita baca dia, apa yang mahu sedih. Rangsa esi pura, apa rasa ni sama dia hak kaham, pura hak kaham mau boleh. Bori rangsa ni, mau bori rangsa kita. Orang macam bahasa dia. Macam masak lah, sabda kasih apa yang mahu tengok. Kita pakai orang ini. Aku sebut lagi ini cara nak orang pura dos tu disuruh boy, bukan tangan diri. Aku orang ni belus hebat naik. Oke, apa yang sen ibu dulu nak pada boleh datang saja. Kayak kaham. Kayak kaham. Untuk juga ada. Yes. Yesus apply. Pada Yesus apply. Yesus apply. Aku apply. Amin. Mana bapak? Boleh lah. First Timothy. Chapter 6, 9. Verse 7 dimulai begini. Jenggot sengsara tamu tubuh kah, mungsa boya. Jenggot sengsara tamu kelaniman, mungsa boya. Mana? Jadi kiri saja. Kiri kanan. Ayo nak bela. Next sama. Amu ni bagai, jadi jamu nunggu baik, beri jum dong kese engkau. Kalau bela hari saya masa itu. Masuk. Tahu sampai hari saya masa itu orang. Dini क्या पर हमारे all stage दृश्य है हाथी से पाई मासा यार मेरे मुझे काम करेंगे मानो हफ्ता सारा निजो तो नहीं सिखाता हूँ इधर ही मुझे तो दिवस कमांगा हालेलुया sejak kapan diri tahu ada yang orang pun nabar dengan tadi kayak apa tang mana apa tang mana bar tang mana sang semua saya pun dia sang mau dan no anggoy no tang mana pakai hafsa berada normal obviously main balik pun di rumah punya semua orang tahu lah. Hai nabe, ini dah ini. Gua tahu sah Mumbai, jadi cukup kan? Asal itu tahu tu kan? Kuntah ya. Hang bertang ramai. Kumpul segera beli. Os cara petamba. Dan kalau bagi mana os hak mahal itu, kalau bagi sam bisa namo. Tapi sam sarai kakak akai itu mulu pusuk lagi pada. Kan mau hanya ada apa pemakan saya ramai. Aji sudah keplay kamu saran ramai. Keplay tunggu di marina tunggu ramai. Amin. Haleluya. Last time saat next verse. Kenang nanya doh, belok jago. Hake borok siawui hamya musuh marok bay, kuyo kesau. Aku tu musuh marok bay, borok hiklay kaya jago. Itu problem. Kita kenang sini di modus telang borok. Kaya sama saat telang ngomong. Be careful.
너는 아까지 니 사만이야. 맞게 안 Any 돼. distraction. 아까지 아마 자가 다든 가이 속이 다 속이 돼. 할렐루야. 가서 가이자는 무슨? 가이자는 무슨 할렐루야. Keplai haleluya. Haleluya. Pangenara haleluya. Haleluya. Pujara haleluya. Haleluya. Sekarang baca tahu. John chapter 3 verse 33. Boleh dah kalau saya? Chapter 6 verse 33. Tan sejak kemarin. Tao liền cùng kể, chụp na hai ông Puri phải này, abo sẽ cái từ mà đi chăm ông. Amen. Nó sẽ chúng ta nó một thằng này. Đúng rồi đấy. Sunnahnya apa yang disabo? Yesus. Sabun ini sabo. Baik. Tahu saya maka. Sabun ini. Sabun ini. Sunnahnya apa yang pakai apa sendiri langgan jam. Apa yang pakai itu sabun ke dijual. Dia pun sabun semua. Haleluya. Praise the Lord. Mudah pujikan. Serai-serai dah. Bekau untuk tu tongkol. Sentini boleh kemudian kayak tang itu. Practically, maybe dengan lagi di pun nengka, jus pun nengka, apa muitu kelaya, apa nengka, bet diri semuitu kelaya. Apahan bayi lo, ani debak kan dia apa? Atri bayi nak kait tu halu majiman tika, kata halu bos sok baca, kata promise sok baca, semuitu kelaya, semuanya. Amen. Kau ready dah? Yes. Maybe cuma orang miss, awak kan kena, datang dari baptis saja kan, dengan banyak, orang kaisar pun apa sih jadi, semuitu kelaya. Yes. Mình tốn quỳ được cái nhân đâu. Amen. Mình thành ra nó mới cải ra có một số công gia gì xài đấy. Ok. À số công này sẽ sau vào. Cho không số công là sao? Sao bác hành vậy ta? Cái cái các ý kiến phải nhận được nó. Từ giờ rồi về đi sớm rồi. Amen. Abang bang ini seng. Abang ini selain bawa nak pun nggak keseng. Exo boleh lagi keseng terus sudah. Hari exo tu naik itu boleh keseng. Mana ifis lo. Từ giờ về ít nó khai cái lá cùng suy bằng là dùng. Nếu mà mỗi một thằng gia cả tam một người sinh ra mà đấy, vợ thì cũng phải là answer cái này. Phải đi abang kami là mỗi đi còn sao? Example này thì tôi cái là one is me, 6 giờ là mỗi đi. Dốt tôi cũng được cái này. Apuro, Corinto tong pro. Paul ang ko fishing tươi thang cả. Hai cái episode sắp bài cả. Aro bo khorok ni khorok tam sai bị lọc non nuôi. Hai cái ni sinh cả. Mana Paul baru sokai ka, Ephesians sokai ka. Oke, dan kena jangan deh. Paul baru sokai ka. Aro mana poin tu kelai nai, apa hai baru baik thani bo Malaika. Next pori di. Poin tu kelai ni lok kalau terhadapan ka. Oke, tahu baru lo jatuh poin tu sekelai mungkin apa? Masuk sini deh. Yesus Kristus Jonathan perenglang, sentam bertidur zaman langai. Hai nak deh, tu sang yang musuh tu jadi sah. Kalau ni musuh tu ini sensalanya deh. Tetapi kalau important dalam sin life oh, Kristus berkerja sentam berkumpulkan pola baik. Tetapi Paul masuk ke orang norok pola berkumpulkan tu ini. Next time bagian sah. Kalau terhadap tunggu mana jen kena terengnya ko. Problem tak lagi, baru already water baptism muncul. Okay, already baru poin kelai, ni betul layu. Yang le kai tertamu itu jom, bahaya ke baru non lead kelai, apa bos saya maya. So answer tam baca, pola tamu ni sen, saya se maya ko. Next time baca. Paul hai ni sinh ka. Hai cái bu baptism mana orang khasla. Okay, tahu question masuk tak boleh baptism tu kan orang pop baptism kah? Johan rumah ni a baptism mana ni boros sakla. Tam salah kya, Johan Robert. Next time baca. Paul hai ni sakla. Johan rumah ni a baptism engka. Sumsok ya kena yok no. Rezan hai si. Okay, next. Pia bo Israel yok no hai ni sau. An Israel ulo hai ni nyo poin tu kelai ni. A hai ni nyo Yesus. Mungkin ada. Selesai nak. Johan sabut water baptism ber. Sumsok antai tong liur. Ini kaki klip hanya rok nong. Dia pola baptism orang yang sabut. Yesus. Amen. Haleluya. Tahu, mentangsa pun sama yang di. Johan yang tidak. Ini bawa nak ko. Kristus ni apa baptism dah? Nak Johan baptism. Yesus baptism kah bahasa? Tahu kau siapa ni?
지수 보고 정하세요 봐. 이스라엘. 이제 꼭 피자리 동 사람이 보통 피자리 동 봐. 버럭이 아서니 사고 봐. 그 버럭 봐 함께 약 미시 관련이만 아무도 보이려 지수는 약 리바 세그라네 빌래 버럭 오동으로 승마 세네 빌라나. So as a 버럭 người 복배와 뭐 fulfill 봐야. Even the 10 commandments I dosta careful rakho malia jisu rakho ka. Tomong rakho sai ke hanga ke adina pillar no kono crucify khanya bagai signature rima khabu. Pillar khaba cross ka dambo dili bospai ria le phaka. Tam saba joton bus kangos turi turi kaisa bol to paidi. Tui nawoi yak suka. Tam saga o boroni phaniwo amung sa saya nuja tomong no borong mungsa sa khlayo ke abun mar jale an to sokai. So je rai renai ko setan saka kurai de kroso bunai sabo bini bororo kun a official hote kroso kana kuna bani phayable sabo bin boro se zor zabardosti kursi phai khanya bani bono lag tabor busika tomur kaisa sing saya tongke a jaga bono kroso kana kuna bani mas bani man jishuni phaisa la sapuna saya sabri bageno a Moses ne yakni hoite je 10 commandment yak first jage borok yak ne shape phai pruni simi a 10 la ke kon fulfill phai me tomani abun jisu bai tan sajo beba kon fulfill phai ya ge tabu sing sabai keran ka jisu bai keran ge a fulfill phai jago tabu sabu tong de chu a mai ne chi je a ni ge tabu sa kare hoite ya bishing hoite se jage hata ro koru amen kapalan polani patai tamo Aro je a aino je tongmani abun islam tebo gubang pro thai bozara tongkake khala amen so bo thai khane riba bai mungsa sakar hoje sen theina nanya bishing hoje songkor hallelujah thai bo thai na very good bishing hoje thai khanyable sen kai doro tabu obo hin suru ko baika amen hallelujah so tabu antang obo phaingake nor tomun dishno poito phaiguke o dishni bahano san bagai kun restriction gare tomun poito phaiyo o ani bagai no wong bukha odro mudur sekali kake tema cerai tema apara jotni bagi no allow hallelujah praise the lord kiaba no ani tau tongku jisu da subrai abla semia ngkele nan white kadi mane no ang ngya ni nyen abu nai ban hallelujah kiaba mon thangja ka ba sen bible ta mon lo kake poito te goshi hanga be parsa pore ya Romans chapter 10 verse 9-10. Jesus se subrai nei buku bai go shike fia ka tor bono kuthini mathang bai ti saka nei bakha bai pui dok lai ke ha ke nang mathang jak nai tam ni hun ke bakha bai pui dok lai ka tor bai ka ham nei rom jago buku bai go shiwoi mathang jago Amen. Abon ro poito khane bodol tor tongmero. yes Aron khobja madle. Yes. Hallelujah. Yeah. Yes or no? yes Por khobja. Yes. Menurut Jisu subrah ni go de go shika. go shika Ke go shinero tam mana hisa. mathang jago Ko khobja ka nora garo. yes Pun daud kari kablan ke. Hallelujah. Yeah. Ida hi. Sabri balik tema cerai tema opera berbeda laya poito se. Tetap cerai ko sa bubuji ya. Buma to buji nable sebin truti a cerai ko possible. Semua cerai tema opera ko no awo allow. Pia ba orang tak benefit to. Tangi se ngono khai lena. Tangi era ba sa no ngono anon ni khai. Or benefit tam to ka ke. Or benefit tam to ka ke se already porikha Jisu ni bahan se ka sama bitamo. Hanya hamre zakha. So ka hamno nang declare khai tomorrow. Abono satu ti. Okay? Agi to nang buku wa goshi bla practically. Sawan bagi japa ko nang week feel play mung sa sakro omo Jisu ni bahan se min sadi. Aro ni fan no bozuka. Tamu nang declare khai jabla. Hallelujah. Akaran kaya pandawo tam kamu tui sibla at tui na Jisu tam declare khai ba. Anggur putih ni declare khai eden kha. Tui kun ngira anggur putih eden ba. But Jisu by faith. Okay. Hani shupungdi. Tambah shupungdi ga anggur putih ni bagi. Eden kha anggur putih. So jenon nang declare khai abu nang nai. Hallelujah. Tam declare khai Jisu. Tambah koroi bunyi tu pas lagi. Min buku berat panggilan sih. Koroi pun zoloi pun orang, kita sih dan orang panggilan tak dia. Mungkin betul accident pun berasa lagi macam itu. Bagus kan? So ini buku berat panggilan, namanya apa nanti dari mana dari teknik ini use tak lagi. Hallelujah. So tahu a rutino,
as a Jishu ni paham negotiate nengai rok borok hamsa manzanai rok borok hamsa akhri no gethar o ani bagino akhri kosok mana ada gethar sum sum yoka abo ak governance kita ak getal halo akai tu ben manjuma wa ala sok pai ya abu bai je negotiate nengai rok borok hamsa amen hallelujah so no ready da no ready da abu so sekarang pada situ tu pakai asuni tomai of the plan is suri lah ya. Pada hari logo jara poi ke plan. Apakah itu? Nol hamsa sak. Apakah itu? Hamsa sak. Apakah itu? Jumlah hamsa sak. Ini sari. Ini sudah tiga tahap. Sudah tahap lagi. Ini sudah dibahas sekarang zaman ini. Abano. Paham lagi. Betul sekali. Ini hamsa buno. Ini lama ruoi. Nari bagai prosakat tu yo. Kabai poi tu. Nari bagai. Video mesej. Yang kami masuk. Kabai poi tu. Ini yang gosio. Jisho. Yang saya subrai. Mana pun kabai poi tu lagi. Lagi ni bawa kahamu. Kahamu kah. Mana subrai ni gosio. Kanzago. Jisho. Nang sari subrai. Amen. Oke, beri korong ikan di, bangsa pemadi, dari tadi. Senjata negara apa ini? Office itu apa ini? Sesuatu level. 너도 야가 또 믿어. करता है पाप क्षमा तेरा लहू देता है गवाही मुझ में ही तो है मिलती रिहाई तेरा लहू देता है गवाही मुझ में ही तो है मिलती रिहाई तेरा लहू देता है हमको शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया। सूखे हुए तन में फूके ये जान तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू
जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान, जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके है जान, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई मुझे को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, kita bisa iklan nerok, saya memang kalau itu hidup saya, selama itu orang sendiri kali ini. Haleluya. Ben Yesus Kristus lagi apa lagi rutin nak, saya sekarang lagi lagi, oh kita sekarang mereka pakai satu orang. Haleluya. Jadi, oh bahan ni belu, bawa hai, oleh disini sini Bible verse pun ada. Ini bahan saya bro. Aku ikut saya bro. Apa yang sauna? Salai bro ngake bro juga hari monsun ni. Nah, aku bawa itu mo. Amen. 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 So, apa ni bagi no? Of faith of itu. Ni saya tahu nak le. Kamu tu rutino, but apa ani bagi sekat sakana Yesus ni bahan. Even apa ni belosen, kamu apa bahan pori layo? Yesus ni bahan sekat sakana. Kamu tak ke jangan hamka Islam. Amen. Haleluya. So, kamu kaham cini bagi. Even one person in life pun nanti individual saja pun no problem. Awak ni benefit tahu kan? Haleluya. Even kamu testimoni tahu. Tumor rai ki kelaikan payu, cancer kemau ikan payu, jatuh payu fake no. Kebang mo biama upru uri kan payu saya semangat selanya. Apa kan dah orang payu kan? Haleluya. Even sini kebang mo testimoni tahu. Amo sige tanai goshi mani ba se kami ya kami ikan payu. Even goshi mani lagi sen practically kelai pada awak busuk dah ni no. Amen. So ready belanda? Yes. Akhir ceng kuliah tamna lain. Ready. Contoh no, ya kau kenal lain, tim hukum lainnya, fish hal yang baik. Apa itu? Nona hambai. Yesus ni bising tu. Dalam hambai. Hambai Yesus. Dengan ibadat buzak. Ahas sekali buzak. Apa yang kaham? Apa yang kaham? Ini yang itu pelayu. Yang gosyu. Akan suka. Bebas mereka. Amin. Sudah tersalah yang apa? Haleluya. Apa dia pun nggak ketangkap. Apa dia ka ang khusus no ya ko na kanisa. Apa ni kui? Okay. Even sen Jeffrey Paul volunteer dong no. Perengi dong pro apro ko apa ke sao. Ala ko restoran volunteer chapter 10 verse ke 25. He took the cup of wine like about grape juice after supper, saying, "The cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it." Ano mo itu klay terok orang nanti, awo tamisa borok lekai tu ni aketal halok ketal covenant ketal promise. Haleluya. Neng sungsang ni lian neng cuk ngahani, neng shere ni neng usah, okay, neng sungsang ni neng ketal a covenant. Asal kogel lagi, kasih kira juga a kogel lagi mana. Haleluya. Even sungsang mana Yesus Kristus cross sakit tiga bin tidak masuk ke dalam. Akhir baise jengkai kerja halok manjibah.
Amen. Amen. So abu no omo dini to yes semua angon pun bisa benda lagi ya. But semua nonton ini boy so lagi susu ini lagi. Hari semua tu nonton lagi. Apakah itu? Nona hambai. Nungkubuy nyo kaham. Melay kaham. Kristo Yesus ni bising day. Kaham klay suka. Nungkathal klay suka. Hambai Yesus. Tuy kosok mali. Awali sum sama susah. Angkai tu haksal tomani. Salsak tomani. Susok tomani. Abu kerita. Kalau manzui mana? Ini tuh isari. Ini muncul kelayu. Ini dengan tangan itu. Hamba Yesus. Negara. Kapal. Hamsazat. Cukna hani. Anak kelayu bapa. Amin. Junjung benar. Jadi ya. Lihat. Sekali lagi. Thế cái giá cũng tổng với sai cho tổng ra cái sẽ ra đâu cái tổng với chúng ta ở đây Hallelujah. Tổng thống dân đó. Hồi đi người cái tổng thống dân rồi cái tổng với một sáu. Cái gặp là. Bất khả sinh lúc khác. Maybe asal hemat kayak ni, kalau kau nak yang di luar yang ni kau nak. Kalau yang mau lain, mentah musafir. Kajian tam musalai ba. Mere jodoh ke ini. Mana supaya ni tong hari kita bawa hemat. Hari nak le? Oh juta dolar. Okay. David ni sama-sama itu mana? Bayi ni David, nong apa ya? Mana le? Mus sabuno kolong sige baca putar. Sabuno. Goliat no atau itu kotor. Yang menentang kerajaan bini senbai no. Bokrok tanah. Tan suitang kerajaan. Logi di kerajaan. Bor tu bi popak ya. Bor ko tahu. Oke, apa nih meaning Bible tan di sabak skal di sana. Kemarin bokrok serah di sana. Enggak bokrok serah sakal sablis cross. Yesus Kristen. Yesus Kristus kan tak usah jangan muntah no. Golgotha hada. Golgotha sablis bokrok kopja. Galilea. Bokrok sakal sablis cross kayak apa? Yesus ni. Nunu kata tu, apa meaning tamu? David ক্ষমতা করে বকরনো কাছে রান্দানি মালিক সাবা botas total rawi sini ni kai apa? Hai saus kasih rebel pakai. Saus kok tanah kasih rebel pakai. Kasih show dengan tahu saus. Kita harus kerjaan borok. Jakung tolak juta tolak. Saya paling sih orang apa? Dokter memang ini no. Angin, because soitan dan ini yang kita bakal nung saimia. Nggak bawa saimia, nggak bawa kapai, orang besar saya udah bakal cuma. Terus ini sih saiman sini soitan di jaga orang ya. Borok. Permanen Yesus soitan no, ya prakala ya pun tolak lagi langkah. Jun kepaya kopsa kaba, soitan bos agawa. Haleluya. Praise the Lord. Sekelas ada. Tapi apa tolong apa? Kasih dia mana bela? Nak kiri jadi tongkok. Karena kasih dia mana bela? Coba, kita kasih dia bela. Kalau contoh terpas lah ini. मेरे जूतों के नीचे kayak apa? Sama kayak ngaji ya tahu. Sama kaza yang ini biar tahu. Kamu lo yuk kan, kita kan kasih referensi deh. Haleluya. Coba, ready 1 2 3. Na 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 na.
Bishop Karma kalau tuh kalau selesai. Gue udah खुशी. Haleluya, चलो.